انسیاتیوا گلیا هریما باکور و رجلات سوریه ایرو به داخویانیه که سوجو کمکوژین در حق علویین لپراوین سوریه دا شرمزار کرد. انسیاتیوا گلا هریما باکور و رجلات سوریه دیار کرد که دوی قوناخا هستیار که سوریه تیرا درباست به لپراوین سوریه سوجن گران که وجدانا مروواتی رانا گره پیک دین. هر وها گوت اوکیا گل هریما باکور و رجلات سوریه سوجو کمکوژین در حق علویین سیویل ده بتوندی شرمزار دکن. هر وها پشت راست کن کو او آمدن به هر رنگ و آوایی آلیکاری بگینن گل لپراوین سوریه. انسیاتیوا گلیا هریما باکور و رجلات سوریه بانگ لتواهی گل سوریه کرکو دستکا دارایی و مانوی بدن شینین لپراوین سوریه. تفزانن جو وقت رخاندنا نظام بشار الأسد و أف هيئة تحرير الشام أهات سوري وملات سوري جي أم تفزانن أف 14 سالي شورش كريا وقلق ونداي وكشتي وبنابر دانا بهيفي ونقروجنا خوشورن حمو بكهاتية سوري بهفرة جيان بكن حمو بهفرة قاربن سوريانو دامزرين مخابن بشتي رخاندنا نظام بشار الأسد أو هيفية ملت سوري تفتيك شون جبر نظام هاتي شامير ونشتي تكسي قبول ناكن نظامكي أوجي عيني رنج بعثة بس برنجكي طاريتر براستي بشتي حفقاس قلن مظن جو دسفي سوريا هذا شيبون ملتي ما بأميد بو جو ايدي دستورك جو نونرتيه همي بك هاتن جو دجين دنافا سوري دا هات بادانين لمخابن ام ميزدكن اف دستوري گوتن داين انجي كوميتي گوتن شكرن تمي تكاننا يك آلينا نونرتيه همي بك هات و اولي نافا سوري دا ناكن سوريا بشاروجي و افقاس شهيد تدا هاتن داين افقاس كوچبر بون افقاس مال ومودان خوا خوش دستدان زاروكي خوش دستدان بهيفي بونغو سوريا كا بشاروج ديمقراطي به ننافندي به حمي بك هاتيه و دنافا سوري دجين وك هفي بجين